se ygerei. Ya coma número 2. Kuanga jahasata número 3. Número 3 he'iñande jajapo ñehesa'ỹijo ángapykua reheg̃uahẽ. Mba'épa omombe'u ko ñe'ẽpotýpe ñandéve. Moita chupe número 3 ajahakata ñande texto. Mba'épa omombe'u ñandéve ko texto. Omombe'u ñandéve peteĩ angirũ ohechaga'u Asunción ejapóta chupe. Peteĩ angirũ ohechaga'u Asunción. Esa ya ocupamos el número 3. Peteĩ angirũ ohechaga'u Asunción he'iñandéve ñande texto. Ko'ág̃a he'iñandevoi. Ta número 3 hína he'iñande mba'éichapa he'i ihechanga'u he'iñande. Mba'éichapa ñande angirũ ohechaga'u ala Asunción. Ajachejeita ñande texto. He'iñandéve guyráicha ahechaga'u Asunción he'iñande. Ajapojeýta chupe. Ya otro ñamoĩta chuteĩ guión i. Ajapóta chupe. Guyráicha ohechaga'u. Guyráicha ohechaga'u. Entonces, número 3 y ya popama ko'ág̃a. Ko'ág̃a jahasáta número 4. Número 4. Kuápe ya popama ya. Eso ahora cuadra ahora ta cuadra. Porque no ya como ahí ya. Número 4 he'iñande ñe'ẽ omymýiva. Pe'aise ñande oku'éva oindica ñande movimiento. Ñamaña jeýta ñande texto. Ñamaña jeýta ñande texto. He'iñande cherupi ipepo'ári cheveru rohechami he'iñande. Ha péva he'ise ñande oraha chupe oku'e he'ise no. Ejapóta chupe. He'i cherupi ipepo'ári rohechami. Después, número 4 ya popamos. Cuando jahasata número 5 he'iñandéve ñamohanga peteĩ mba'e ñanemomandu'avéva Paraguaýre. Ya dibujáta peteĩ cualquier cosa que nemomandu'ave acá en Asunción. Hogar, edificio, alguna cosa. Se ajapóta ñande peteĩ dibujo va. Número 5 a dibujáta peteĩ hogar. Se a dibujar peteĩ hogar nemomandu'ave Asunción. Péicha ñamohu'ã ñande rembiapo Costellagua. Jahecháta téicha okarãmba'épa he'iñande. Oikuaa ñe'ẽpoty rehegua peteĩ kytã ohechakuaa mba'érepa oñeñe'ẽ ñe'ẽpotýpe
peteĩ kyta ombojoaju kuapy pyahu ha'e oikuaáva ndivevoi peteĩ kyta ombohovái porandu ñe'ẽpoty hegua peteĩ kyta avei ha upéi atu ohechakuaa ñe'ẽ temiandu oĩva ñe'ẽpotýpe pe'ahára ñane indicadores ko Estrella Gua ha péicha ñamohu'ã ñane rembiapo ko Estrella Gua ko ára pegua